nongeye kugusuza kandi nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza wowe ukomeje kubana natwe mu makuru yacu mu biganiro yego n'izindi gahunda zitandukanye. Mwarakoze cyane kandi reka nizere yuko buri gihe uko mufunguye video zacu mwibuka kudukorera subscribe bityo mukaba muri kwinjira mu mbaga ngari tubana nayo umunsi ku wundi. Mw'iki gitondo reka tunyarukiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru akomeza kuvugwa, buri muntu yiteze gahunda y'ibijyanye no kohereza abasirikare ba SADC. Binavuga yuko bimwe mu bikoresho bikomeye bya gisirikare byamaze kugera ku butaka bwa Goma, n'ibikoresho byiteguye yuko bigomba gukurikirwa n'abasirikare bavuye mu bihugu bya Afrika y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba, bazaba baje ku butaka bwa Kongo gutera ingabo mu bitugu y'igisirikare cya FARDC cyananiwe kwigobotora umutwe wa M23. Ku ikubitiro rero Perezida wa Namibia yashimangiye yuko nta ngabo azohereza no ku butaka bwa Kongo. Aya ni amakuru yatunguye abategetsi ba Kinshasa nyuma yo kubyanavugaga yuko abakomando bagomba koherezwa baje mu mutwe wa SADC bazaba bayobowe n'abajenerali bavuye ku butaka bwa Namibia. Kirakabaye rero perezida w'iki gihugu yavuze yuko bidashoboka nta mukomando we n'uyu n'umwe ugomba kuzaza ku butaka bwa Goma nk'umusirikari. Ubundi buri muntu wese yinjira muri uyu mwuga yifuza kuzamenera amaraso igihugu, kurinda igihugu, ubusugire bwacyo, abaturage ndetse no kugira icyo cyubahiro mu gihugu cye, ariko bikaba gaterera nzamba y'umusirikari abwiwe yuko azahabwa imbunda, agahabwa uniform ya gisirikari, akoherezwa mu yandi mahanga kumenera amaraso igihugu atazi amateka yacyo. Rimwe na rimwe wubura amaso ntubone impamvu intambara ziri kuba kuri ubwo butaka zaba ziri kuba. Urugero ni ku butaka bwa Kongo, abasirikari benshi boherejwe kuri iki gihugu harabanga kwinjira mu ntambara babona yuko nta mpamvu nyamukuru yatuma bamenera amaraso igihugu batavukiyemo, na cyane yuko ababasha gushishoza ndetse no kureba kure babona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ubwabwo ari bwo bureka akaduruvayo imyigaragambyo ikunda kuba kuri ubu butaka bakayishyigikira, ntibagire imbaraga bashyiramo mu bijyanye no kuba bayihosha cyangwa se bashyira ibintu ku murongo ku butaka bwabo. Abasirikare b'Abarundi ku ikubitiro na n'ubu bari kwandikira umukuru w'igihugu cyabo, baramutakambira bakamubaza impamvu bari gupfira ku gihugu batavukiyemo. Abene igihugu b'Abarundi nabo byarabarenze, baratakamba ariko amarira yabo yaguye ku butaka arayenga birarangira kugeza n'amagingo ya ntibarabona uwabahoza. Gato rero ntuva ku butaka bwa Kongo turanyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biri kuvuga yuko wigeze kuba umunyamabanga muri Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga bamusanze mu rugo iwe yamaze gushiramo umwuka. Aya makuru yose mugiye kuyakurikira muciye kuri Kigali Line Update. Reka nizere yuko tugiye kubana muri aya makuru yacu kandi yanyu. Ikaze nanone reka duhire ahangaha. Perezida Hage Geingob yongeye gushimangira icyemezo cya guverinoma ya Namibia cyo kutazohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rw'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwa SADC. Mu cyumweru gishize SADC ndetse na guverinoma ya Kinshasa abashyize umukono ku masezerano i Kinshasa yo kohereza ingabo zizafasha guhashya icyorezo cy'imitwe yitwaje intwaro, ariko ku ikubitiro harimo M23 mu burasirazuba bwa kino gihugu. Tshisekedi wazengurutse amahanga menshi cyane, amwe agiraho ararambirwa, baramwakira mu ruzinduko nk'umukuru w'igihugu, bamuha icyubahiro akwiye, ahura n'abategetsi babino bihugu yagiye ajyamo. Impamvu nyamukuru yabasabaga abasirikare bo kuza kurwanya u Rwanda kuko we ntabwo yemera yuko M23 ari umutwe w'inyeshyamba z'abanyekongo. Avuga yuko ari umutwe w'igihuha, ahubwo ngo igisirikare cy'u Rwanda cyishamo kigiye kwiba amabuye y'agaciro, guteza umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. No muri propaganda zabo batangiye gutanga imbwirwaruhame zivuga yuko u Rwanda ngo rushaka kuba rwafata igice kinini cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba acyakomekwa ku Rwanda. Bimwe mu bihugu bigize SADC rero byahise bisinya amasezerano bemera yuko bazohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo. Icyemezo cyo kohereza ingabo za SADC cyagezweho mu nama yabereye i Windhoek aha ni muri Gicurasi umwaka wa 2023. Ati ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiracyagaragara. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irahinduka kuva ku kugira abafatanyabikorwa. Afurika y'Iburasirazuba ubu yasabwe kugenda, none SADC igomba kwinjira. Navuze yuko tutazohereza ingabo, ntabwo dufite uburyo bwo kubikora rwose, ariko Afurika y'Epfo ndetse nabo bemeye yuko bazohereza izo ngabo ku butaka bwa Kongo. Ibi rero bikaba byavuzwe na Geingob ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mu kiganiro gisoza umwaka
cyabaye ku wa mbere. Nkuko rero iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru bya Namibia ni NAMPA yakomeje agira ati abazatanga ingabo biteguye kubikora, ariko twiyemeje gutera inkunga y'amafaranga aho dushoboye rwose. Amafaranga azatangwa ariko nta mukomando wacu wajya kumenera amaraso kuri ubu butaka bwa Kongo. Igihe Perezida Gengob yari umuyobozi wa SADC yavuze yuko yagiranye inama n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ku kibazo cy'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gengob yagize ati nk'umwe rero mu bagize akanama k'amahoro n'umutekano k'Afurika yunze ubumwe kandi nk'umuyobozi wa SADC nitabiriye inama y'akanama k'amahoro n'umutekano kugira ngo amakimbirane arangire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko ingabo z'akarere k'Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu gace ka Ituri, biteganyijwe yuko zizava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere yuko ingabo za SADC zihagera. Ingabo rero z'akarere zoherejwe mu mpera z'umwaka ushize kugira ngo zihagarare hagati y'abarwana, ni mu gihe hashakwaga igisubizo mu nzira ya diplomasi, ariko ibintu byaje guteshwa agaciro cyangwa se navuga yuko ari ibintu ngo byaje gucibwa amazi, ntibihabwa agaciro na buri mutegetsi uwo ari we wese ku ruhande cyangwa se ku butaka bwa Kongo. Babonaga yuko impamvu nyamukuru yonyine yari gutuma aba basirikari bavuye mu bihugu bigera kuri 5 bya East African Community, ingabo z'u Rwanda ntizigeze zemererwa kwinjira kuri buriya butaka, na cyane yuko bavugaga yuko ngo abasirikari bari kurwanya n'ubundi biganjemwo abasirikari b'u Rwanda, bityo yuko nta mpamvu n'iyi n'imwe yatuma umusirikari w'u Rwanda yivanga n'abari abasirikare bari bagiye kugarura amahoro kuri ubu butaka. Icyo gihe rero na bamwe mu bari bari muri staff ya East African Community Regional Force bahise birukanwa ku butaka bwa Kongo. Abasirikari bambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda rwose bahambira ibikapu byabo bava Igoma, abandi bava Kinshasa, bigarukira Kigali, amahoro arakomeza arahinda. Icyo gihe umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa ni Patrick Muyaya, ni umugabo wakunze kugaruka mu itangazamakuru cyane avuga yuko bashimishwa no kumva u Rwanda rwahawe ibihano n'amahanga bitandukanye. Hari abasirikari bakomeye b'u Rwanda bagiye bahanwa na EU, ndetse bavuga yuko ngo hari imitungo yabo bashaka kugenda bafatira ndetse no kuba bashyiraho impapuro zitabemerera kuba bagiye mu bihugu bimwe na bimwe by'amahanga. Twabyumvise gutyo mu itangazamakuru birarangira, ariko nta kindi cyongeye kwandikwa ku bijyanye n'ibyo bihano byahawe bamwe mu basirikari b'u Rwanda ndetse n'abandi babarizwa mu mutwe wa M23. Saba gusa ariko kandi no mu basirikari ba FARDC hari bamwe mu basirikari bagiye bashinjwa ibyaha by'intambara ndetse no kwitwara nabi mu bice bitandukanye, nabo bagiye bagira gutya ukumva bahawe ibihano n'imiryango mpuzamahanga kandi ikomeye, nabo tukabyumva gutyo, ariko bikaza kurangira ibihano byagiye bitangwa ariko nta kintu na gito byigeze bihindura ku mwuka mubi cyangwa se ku bijyanye n'umutekano mukeya uri kubarizwa ku burasirazuba bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kuvuga ibi ngibi, itangazamakuru riri kwandika, abategetsi b'ibihugu bitandukanye bari kugenda bifata ku kijyanye no kohereza abakomando babo hano ku butaka bwa Kongo, ariko nyamara intambara yo irarimbanyije hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. FARDC ifashwa na Wagner cyangwa se abacancuro bavuye Bulgaria, Romania ndetse no mu gihugu cy'Uburusiya, hakiyongeraho umutwe urimo umubare munini w'abanyarwanda FDLR, umubare wiganjemo abavuye ku butaka bw'u Rwanda bakoze jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 ku butaka bwa Kongo. Aba bantu ntabwo bigeze bahwema n'ubundi gukomeza kugirira nabi abo bari kubona mu mboni y'ubwoko bw'abatutsi. Inyubako zabo nyinshi zirakomeza kugenda zitwikwa no kugeza amagingo ya insengero basengeramo zirarimburwa rwose. Benshi bagiye batikira kubera uno mutwe wahawe icumbi ku butaka bwa Kongo, bikarenga ibyo guhabwa icumbi nk'impunzi, binjizwa mu gisirikari n'ubutegetsi bwa Kinshasa, binjizwa mu makipe ashinzwe kurinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yakomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa yuko FDLR bafite umugambi wo kwambuka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi bakabafashwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bahabwa imbunda, bahabwa ibice bagenzura, bagatwika amakaro, ubundi bakaka n'imisoro, ubuzima bwabo ndetse no kwisuganya kugira imbaraga mu bya gisirikare nabyo bigakomeza kugenda bigenda. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda abajenerali batandukanye bakomeje kuvuga yuko FDLR iramutse iteye igihugu cy'u Rwanda bigoye yuko yamara iminota 30 kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ibi byabaye nyine nk'imvugo iba n'ingiro, kuko ibiti
ibitero bitandukanye byagiye bigerageza kugabwa ku butaka bw'u Rwanda. Benshi mu bavuye muri uyu mutwe wa FDLR bagiye bacakirwa, bamwe barahaguye, abandi barafashwe barafungwa. Bamwe banavuga yuko rwose barengereye ku kugerageza gutera igisirikare cy'u Rwanda kiyubatse kuri uru rwego. Rero bahita banatanga inama kuri bagenzi babo b'abasirikare basize ku butaka bwa Kongo, bababwira yuko umugambi bafite bigoye yuko wazigera ugerwaho n'akana gato. None SADC nitangira kugenda icikamwe ibice gutya, bamwe mu basirikare bagomba kuza guhangana na M23, na cyane yuko nta musirikare n'umwe uje azi yuko azahura n'undi mutwe uwo ari wo wose uretse M23. Haba biri buze kugenda gute? M23 yo muri 2023 ese itandukaniye he? Yuriye he na M23 yo muri 2012 yakubiswe inshuro rwose izuba riva, imbunda zikamanikwa, benshi bagaswiragira bakinjira ku butaka bw'u Rwanda, bagacakamwo ibice, abandi bakinjira ku butaka bwa Uganda. Benshi bakunda kuvugira M23 barimo Perezida M23 Bertrand Bisimwa, ndetse n'umuvugizi mu bya politike Lawrence Kanyuka, n'umuvugizi mu bya gisirikare uyu ni Major Uwiringoma, ndetse na Generali Sultani Makenga. Bavuze yuko nibakomeza kugenza gutya ahubwo bazisanga igice cy'uburasirazuba kinini cyaramaze gukorwa ku butaka bwa Kongo kiri kwigenga, ngo banareba nabi bakisanga Tshisekedi ubwe bamusanze muri State House y'Kinshasa. Reka dusubikira amakuru yacu ahangaha, ndacyakomeza gucungira byinshi bibera kuri ubu butaka bwa Kongo. Andi makuru nakagaruka, nimukomeze kubana natwe kandi mudukorere subscribe, turakunda cyane.